Bugün men kurşumayık dağı hemen aytırayım bari esimde kalgan hiç unutulgus nerselerdi aytıp berip atpayım mı? Bugün kumayıgım uşul emi dünyada nazi degenler uşunçalık köp da. Bir toğum bilebiz, bir toğum bilmeyiz. Men bugün uşul Yevreyler jönünde söz kolum oladık da. Yevreyler jönünde aragандай sözleri var. Meni lişne özümde men eniyem Yevreylerdi men jakşı koram. Yevreylerdi jakşı көргөн sebebim men okuga kelgende 46 жылдан тартып кийин ушул даражага жеткиче мен еврейлер менен иштештим да. Менин жетекчим muallimim evrey boldu. Men bulardı jakşı көрөм дегеним ушунчалык акылдуу, билимдүү кишилер экен да. Булардын главный ушундай баягы адамгерчилик касиети өлсө да бири-бирин сатпайт. Bir-birini жамандабайт. Ошон үчүн булар ошол бая мен бүткөндө деле окуп жүргөндө кийин келгенде бизде Кыргызстанда медик жок, почти жок болчу. Билимдүү да кандидат, доктор дегендер жок эле. Акынбаев бар экен биз келгенде, калганын барлыгы. Медицинада көп кафедра бар да. Ушунун барлыгынын жетекчиси еврейлер болчу. Ушулар мен ошол чогуу чүрүп чоңойгондон тартып эсимде калганы. Ушулар түптөп кетти да. Кадр даярлоодо да, особенно научный кадрлар даярлоодо булардын эмгеги зор. Научный эмес баягы медицина сабак бергенден деле. Мына бабыреке bizde Kırgızstan'da bolğan görünüktü bilimdi akıldı bilimdi uçonuylardan mınday bar jalpınar bilesiңер barlığımızdan jetekçilerimiz еврей bolğan. Например, Мерахимов Саид академик известный ученый болып çıktı. Bunun jetekçisi Вольский Мирон Аронович деген ушундай жакшы профессор сонун киши эле. Мен кийин чоңойгондо эле таанышып чогуу иштешип калдым. Мерахимди баягы билимге, илимге барлыгына үйрөткөн, ушу да профессорлукка жеткизген ошо Вольский. Андан кийин Данияровдун жетекчиси дагы Френкель деген ушундай укмуштай сонун акылдуу еврейле профессор, кафедра физиология кафедранын зап кафедрасы. Мына Мирак Ишебаеванын жетекчиси дагы, Мырзалиевдики дагы. Анан кийин баары Дүйшө Кудайаров деген жетекчиси Шаган Борис Павлович деген ушундай сонун киши эле. Ошол жетекчиси. Алымқұлов деген өліп кетті бешера физиолог профессор. Мұның жетекшісі Тилис Абрам Ильич деген соның кішілі. Анан бауыракы Ухугорда Брудный деген Ухмуштай соның кішілі профессор. Uzun мұрды қорқойған шындай добрый соның кішілі. Мұның баласы кейін профессор болып, член корреспондент болып bizde жүріп biz жерден өлбеді. Ал Түгелбай Сыдықбектің қызының күйеуі болып кетті. Глазной, анан кейін Конторович, психиатрияның профессоры Конторович деген. Анан Бейлин деген микробиология, акушерство, гинекологияның зап кафедрасы. Анатомиядан Бериштейн деген, терапия кафедрасы Шорс деген зор. Жалаң ушундай акушерство гинеколог Лехман деген. Эми булар көпчүлүгү менин жетекчим Максим Евсеевич. Булар көпчүлүгү ушул бир катарда бир жаштагы кишилер эле, орто жашта кийин 80-90га чыгып ушулардын барлыгынын өлүгү Кыргызстанда коюлду.
Uşu yerde kaldı da үй бүлөсү Men ушундай сонун кишилерди, билимдүү, акылдуу, жүргөн турганы, ушул кишилердин баарынан мен чогуу кийин чогуу иштешип калдым. Мындай оозунан жаман сөз чыкканын мен көргөн жокмун. Ар дайым ушу айткан акыл, эми мен пример болуп жүрбөйм өзүмө, пример айтып. 46 келген да ниеттигиз. Ушулар ушунчалык терпелүү, чыдап, ушу бизди ушул окутуп, үйрөтүп, ушул даражага жеткизген ушул еврейлердин мугалимдерибиз. Мен эми ысымда өзүмдүн эле мугалимди айтып кетейин. Максим Ильич Фридман деген профессор, бул Ленинградтан 51-жылы келди го. Мен анда 5-ші курста элем. Мен 5-ші курстан ошол Максим Ильичтен окуп калдым. Мындай орто жашар көрүнүшү мындай анчейин эле красивый эмес. Ушундай солидный сонун киши эле. Ленинградтан көчүп келгенде кемпири келди, баласы менен келди, баласы ошондо 6 класста окучу эле. Кийин Шалик баласы кийин 5-6 жыл болуп өлүп кетти. Бул да крупный ученый болуп, Россияда, Москвада академик, чоң академияда академик болуп жүрүп бечара рак оорусу менен өлүп кетти. Мен Максим Ильич өзүмдүн шебим. Бул киши менен мен 30 жылдай бирге иштедим го. 5-ші курста окуп жүргөндө келди. Анда мен хирургия кызыгып, хирург болоюн деп чуркап жүргөм. 5-ші курска келгенде научный студенттик кружокко активный катышып, дежурство чуркап. Анан Максим ошондо мени кичине таанып калды. Анан бүткөндө мен ошол ординатурага калдым, ушу кафедрага. Калганда 3 жыл ординатурада жүрдүм. 3 жыл ординатурада ординатураны мен мурунтан айтып келатпаймынбы? 7 максимум 7 доцент ассистенти бар эле. Барлыгы аялдар. Эркек жок. Анда урушугандан кийин байтөр көпчүлүгү кандидат науктар, барлыгынын күйөөлөрү профессор. Анан студент сооны айтып жүрбөйм, доцент күйөөгө чыккан зор аял эле. Бул негедир ушул? Мен анда тыртыйып арыкмын, кийим жок, тил начар, характерим ошондой эле бар болчу, грубыйлыгым ошондой эле бар болчу. Бирок ушунчалык ысырат чече элем дечү. Бирок ошо 7 аял бүт каршы чыкты да мага. Каршы. Ушу ординатураны бүт эчтекеге жолотпойт. Только тил дейт. Дурак, грубый, нахальный, невоспитанный, необразованный деп эле. Анан ар дайым айтып, я сен зор аял эле күйөөгө чыккан эмес дейт. Бул тил дегенде эркектен жаман тил дейт. Бул эсимен калбайт эч качан. Анан Круглова дегенин кызы дагы жазбы. Ушундай желме кызы жаман аял эле. Анан Максимдин биринчи мен өмүр бою Максим Ильич ыраазымын дегеним, ординатураны бүтүп атам, кафедральный совещание болуп, анан мен чакырып, баягы 7 аял отурат. Максим сурап калды, вот Мамбет, заканчиваешь, что ты думаешь? Мен көрүп турам, билем баары каршы экен. Но я хотел остаться десем, бары тураган. Куда остаться? Аспирантура 7 тең бүт каршы жарабайт, кетсин тигер. Ошондой эсимде калганы, Максим Ильич, руководитель, ал эмне ошондой дейбиз да. Максим Ильич айтты, у меня другое мнение. Максим, Мамбету много недостатка. Но что у него мне нравится, он очень старательный. Хочет быть это самое хирургом. А за счет аспирантуры мы не имеем права. Это конкурс на то. Если пройдет конкурс, там, пожалуйста, я не против. Ана ошону менен аспирант болуп калып калдым да. Бир ай жүрүп аспирант болуп кирип келдим, эртең менен приказын алып чуркап келдим. Максимовичке кирдим. Максимович, вот я уже приказ аспирант.
Dem bir kırık kişi oturgan eken, средний лет, Максимович айтып қалды, Мамед познакомься, теперь наш второй профессор у нас будет работать. Алар өліп кетті, өлген кішінің артынан жаман сөз айтпайды дейді, мен фамилиясын айтпайлы қойын. Анан айтты, вот он ординатура окончил, первый день аспирантурада. Анан кейін ошол киши дагы маған ушунчалык көп тоскоолдук кылып, бассам, турсам, тилдейт. Эми ал киши баягы кыргыз да. Кыргыз болгондон кийин баягы кыргызчылык деп ойлоду го. Эми ал тиги еврей. Үлүбөй убакта тиги кыргыз мен болуп калам, муну айдап чыгам деген ой бар экен да. Бирок аган жете алган жок. Ушунчалык каршылык көрсөттү, бир топ кыйынчылыкты көрсөттү. Анан кийин байкасам мен, мен анатомия менен заниматься этип, күн түндөбөй заниматься этип, анатомия хирургияны түшүнүп калдым эле. Ошо киши жасаган операция көпчүлүгү өлө баштады. Ошондон анан байкап калдым. Көрсө, мен кийин мына академик герой болуп жүрбөймүнбү? Профессор болгондон кийин ошол убакта анда профессор эмес, кандидат жокtu. Профессор болгондон кийин наам бар, бүттү. Ушу профессор менен бүт барын жайлайм, барын башкарам деген ой болуш керек. Менимче, профессор деген наам болгондон кийин ошол наам өзүнүн иштеген ишине кичине айкалыш келиш керек экен да. То есть практически хирургияны билиш керек. Эми ошо киши хирургияны таптакыр билбейт экен да, билбейт. Эми ал баягы чоң болуп жүргөн, иштеп жүргөн киши экен, хирургияны менен заниматься этпес керек. Мен ушунга чейин ишенгеним, вообще жаш өткөндөн кийин хирург болом деген ал бара. Андан эчтеке чыкпайт экен. Тиги жаш чагынан, кичине чагынан запас знания болуш керек экен. Анан айтып жүрбөйт, Кудай таалам анча-мынча талант, эмгек болуш керек экен деп. Болбосо кийин өткөндөн баягы мен хирург болдум деп убара, эчтеке. Адамдын организми ушунчалык сложный. Анын баарын билиш өтө кыйын да. Анан завкафедра боло алган да жок, эчтеке боло алган жок. Мен азыр ошол баарын көрүп жүрүп кийин айтып жүрбөймүнбү? Хирургияны тил менен жасай албайт. Тили буудай кууруйт, бирок колунан эчтеке келбейт. Ошон үчүн баягы тили буудай куураган баш менен колу соответствие этпесе, ал сайраган тил бир айда түбүнөн кесилет, экинчи сүйлөй албайт. Эми анын артында мындай тыңыраак балдар келет. Сүйлөтсөң, ушуну түшүндүрүп берсе, бүттү, ооз ачып отуруп калат да. Ошондон анан аспирантурада жүрдүм. Эми анын баарын кез-кез айтып берип отурбаймбы? Ийгиликтүү защищать этип алдым мен. Буган дагы Максим Ефимович ушунчалык көп жакшы жардам кылды да. Анан бул меники параллельно дегенде ушунга чейин Кудай таалама мен ыраазымын деп жүрбөйбү? Бай кичинемден мен бирдемени баштасам, аны мен аягына чыкмайынча мен аны иче албайм. Ушул привычкам ушунга чейин калды да. Бирдемени баштасам, мен аны аягына чыкмайынча мен жаным тынбайт. Муну Максим Ефимович, жетекчим да байкап калыптыр. Ошон үчүн кийин ординатура болуп иштеп жүргөндө Максим Ефимович Ленинградтан көчүп келип калды. Бу жакта Свердлов көчөсүндө частный квартирада турду. Анда мындай батарея жок. Үйдө баягы көмүр менен аны саксаулда эч ким билбейт. Тартыйган, туртуйган, бугунун мүйүндөй болгон, ушуну темирдей болгон катуу жыгасы. Ушундан жагып үйдү жылытчу элек. Анда мен арык тыртыйган болам, кийимим деле жок. Ана воскресенье күнү башым ооп Максим Ефимовичти баргым келип бардым да. Ординатурада жүрүп. Барсам ушу бир машина
saksovul düşürüp 3-4 evreyleri baltara barında ayırlap alıp bir butağın sındır albay duruşuptur. Kanday bunu sındırış gerek. Ana ben qarap turib, Anşıkbay girip bir saatte bir maşine saksı oldu. Büt talqalap turib jeyip salındı. Ba oturgan ebrileri jığılıp qaladi dedi. Maksim Efe'yiz bak jaldıra öyle meni tikte böyle kaldı. Bu ne degeni okumuştu. Anda tırtıya varıkmın. Emalar bilmeydi men ayıldan, biyaka gelgiçe ayıldan bay cumuşka katıp gelgemdi. Yeşi olup kalıştı. Anan emal mınday gözü var, eşti başlık işler boladı kende. Gede. Gede mınday bir görgöndele baykap kalat. Anan oşondan bu Maksim işte jakşı meneyine kalsa gerek. Ki men baya doktor bolup, doçent bolup, xirurgist işim uşunçalık iyilikti jüre başladı. Anan Maksim Efe'nin baya açık söyleşe başladık. Anan bir yol sorap kaldım. Maksim Efe, когда где я вам понравился? Desem oşondaydı yani esimde yok. Mehmet помнишь? Saksovul dedi. Saksovul помню desem вот тогда у меня у свет такой мнение был deydi. Bul baladan bir deme çıkat dep. Çıkat dep. Tüyordu oşonda oyuma gitti. Oşondan oşa bir işleşip gelediniz. Oşol oyum atkarılıp geledat. Sağana rahmat şunçalık jakşı geletasın. Ardayım mağan tilegi jakşıl. Mehmet, у тебя спереди ждет очень большой игілік, жақсылық, даңқ барын аша айтып қалшы. Анан да бір сақтап қалған жері, мен 58 жылы бүтіп аспирантуран анан ассистент болып қалдым да. Сразу шол Тянь-Шанға 2 айға студенттердің практикасына руководитель қылып жіберді. 2 ay emanda жаш бақ, қолғы шығып тұрғаны бақ, Тянь-Шанды мұш дедім да. İşledim uşunçalık iyilikti get. Anan getip yakı gelgenden bir toptan keyin Tянь-Шан oblusunda obuzdırap şmeni bittele Tянь-Шан'ın elinin atından ministersi kat yazıptı. Bizde kirurg yok, kıynalıp atavız. Mehmet Mamake işlep gettele bizi razıyız. Uşuk işini 1-2 yılga jibersin eğer. Bizge yerden berip ketsin de. Ana bir bunu ministerstvo çıkarat, Şublazı degen doçent Akınbayep Tilaşa главный хирург. Oşa katты okuttu. Mehmet Ottakoy pismi. Minister Nurgazi öyle biz kengeşip durup мы согласен. Sen özün makul bolsan мы согласен. Dedi. Ona men yazaptır skacı dedim. Da katını alıp gelip sıra Maksim Efe'ye geldim. Gelip Maksim Efe'ye bir yere okuttum. Вот так-то. Okup duran Maksim aytti. Ты как думаешь, сам как думаешь? Emanda turmuş kıyın, oğululekmin eştekem yok. Hep de böyle jambağıp atkan uağız bolçu. İçimden oyluyordum. 2 yıl köpteli alыс емес. Barsam mı degen oyum geldi. Maksim Efe'yiz, может, поеду, 2 года быстро пройдет, dedim öyle. Maksim Efe'yiz, нет, не поедешь, dedi. Не поедешь. Твое место здесь, dedi. Здесь. 2 yılga geçsen büttü. Забудь хирургию, бияқтуыны. Появляются все разные друзья. İçkilikке giresin. O şunu meni unutasın. Buna göz aç. Hem giy men analizir dedim. Net, никуда не поедешь. Dağı aytti, senin ordun bir yerde de koydu. O şunu meni dağı barbay kaldı. Yani bir şu 30 yıldan aşağıra köprü birge işleşip kaldık. Bu işten bir de zaman söz uqqan yok. Anan keyin doktor valayında bu kendi oy gitti. O zaman kirurg jakşı keletinde adam ilgeri ümit menen yaşaydı kendi. Oyladım doktor. Anan özüm pirlik aytdım. Şol лечение желчной камени от идея dedi. Anan şuan aktivni yardımdaştı. Bütkönden keyin оформление da jakşı yardımdaştı. Oşonu menen
доктор болып қалдым. Доктор болғандан кейін бұл Максим Ефимович любой жерде иностранец болау, башқалар болау, мындай танышқанда, ардайым ушул танышқанда, это мой старший сын деп таныштыршы. Алар қарап, мені қарап, түйіне қарап, бұл еврей, бұл қырғыз қандай жүрді. Мен деле ата бабадай мамеледе жүрдік та. Анан ошол кемпири Фелиц Яковлевичной сонун кишеле мени деле ал баласындай көрүп калды. Бизде мединстте английскиден сабак берчү. Анан şu мен час үйүнө барып калам да. Эми булардын ынтымак укмуш да. Эртең менен кетип атса да өбүшөт, кечинде келсе де өбүшөт экен. Анан кейін мени үйрө алышып ачык сүйлөшүп калганда, а что, не надоело, что без конца целовать? Фелица, а ты что, с Соколем не целуешься? Я помню, целовал я, когда женился, я помню, целовался. Ой, нахал. Укмуштай ынтымактале. Эми булар баягы жаңкы Шагам, Френкел, жаңкы Вольский, Лехмандар кезігіп қалшы. Эми буларды отырғанды укмушты. Укмуш сөздерінің манис. Булар ичкili ичкенин көргөн жок. Бир бутылка су коюп, новос жеп коюп, ичкен тамактары деле анчейин эмес. Ана мен бир жолу ачык айттым, точно вот это все. Мы за раз только кушаем, один человек, десем таң қалып қалшы. Анан ушундай сүйлөшөт. Анан бир жери жаккан жери Лехман. Жалгыз эле кызы бар, анын бир баласы бар. Момундай, окмуштай семиз бала. Ушу 6-чы класстан ошу үйүнөн мен барып калчумун. Киного баратканда момундай мүшөк конфет, печенье салып берет да. Жана доморовоз. Анан бир жолу чөт задавать похудеешь что? Нет, ребенок должен кушать. Анан ушу Максим Ефимовичтен келгенде Лехман Михайлович ошол небересин ичтип келет. Мен баягы кыргызчылык алдында мен постоянно мен башкарып калчумун. Ошол небересин Максим Ефимович кабинетте отуруп сиди, никуда не ходи. Анан баары отуруп киргенде эле Лехман тиги атасы: а где мой внук? Где мой внук? Он там сидит деп койдум. O туруп келип барып, внугун ээрчитип келип жанына отурду. Мамбет, он должен всегда рядом со мной сидеть. Но он же ребенок, а что ты здесь будешь сидеть? Нет. Эми мен кийин ойлосом. Ошо кенедей бала чагынан ушу үйрөтөт экен. Аларда ошибка сөз жок. Бабище шылып тиги бу деген жок. Ушундай укмуштай сөздөр ошо кенедейинин ошо внугуна, небересине, мээсине, кичинесинен коят экен. Муну кийин түшүндүм мен. Анан эң бир булардан үйрөнө албай калдык. Мен кыргыздары көп эле айттым. Булардан үйрөнчү положительный жагы кайсак. Ушу 30 жыл иштеп жүрүп, бир-бирин жамандаган сөздү уккан жок. Бир да уккан жок. Току мактайт. Максим Ефимович Акынбаев өлгөндөн кийин конкурска Червинский деген профессор бир жактан конкурска барыптыр. Кезиксем эле Червинскийди мактайт. Ясный, ум, талантливый человек, хирург такой-сякой деп. Анан бир күнү билип сурадым: Максим Ефимович, а это Червинского лично знакомый всем? Нет, дейт. А почему хвалите десем по литературным данным деп койду. Аны билип алып бомбош 20 келип дагы мен баштады. Максим Ефимович, я все литературу искал, нигде не мог найти. Где вы читались? Плохо искал деп койду. Укмуш, анан кийин Червинский өтүп 40 жыл иштеп кетти. Эми ушуну үйрөнө албай калды. А бизде эмне? Тааныган эле жакшы көргөн эле бирөө сурасынчы, кандай ал деп. Ой, атасына олайын, ал алкашко деп басып кетебиз. Өлсө мактабайбыз. Ушул жагын, анам, ой, эми булар ушунчалык культурный, оозунан жаман сөз чыкпаган.
айтып атпайм, Максим 30 жылдан аш bir oğuzdan жаман сөз ұққан жоқ. Бірақ түсінген кіші, ушындай сөйлеші, сөзінің маңызы. Жаңқы тіл дегеннен жаман сөз айтшы, аны білгізбей айтшы. Аны түсінген кіші, мана Максимович кейін түсінді де, менің характерім түсінді. Бай мен ашығырақ кетіп баратсам әлі, тіл деген ұлышы болшы, шықыр олы. Мәмбет, Tarmaz söyledi. Anam bir yolu açtı da koy tormuz dedim ben. O millet tormuz nettim. Anam giyin үйір alışıp men barılğı жақсы келатканда bir arman kıldı. Uşunu hiç kaçan unutmayın. Ay Mehmet dedi. Uşu senin karakterin 50% mende olsa, menin karakterim 50% sende olsa, қандай соным болады әлі. Шындығында ушыл жетішіміз. Аны ембі туылғандан характер оңдай әлбейді екенді. Ем ошол жасқа шықса, ушу кішін оғынан жаман сөз ұққан жоқ. Әнен кейін чоң ойғанда Максим Ефимович Байқұшты жоғатам дегендер көп болды. Ем бұл кішіге деле жаманшылық қылған жоқ. Бізде республикада известный Қазақбаев деген ЦК-да секретарь болып жүріп, андан түсіп, ушыл апендистен бізден өледі. Ушыны Максим Ефимовичтен қымындай күнөөсі жоқ. Ем ошоны шылтолып, ушы Максим Ефимович жоғатабыз деді. Көрінікті еле қырғыз өзіміздің атақты ақсақалыбыз қату кірішті жоғатабыз. Әл жоғатқанда әлгі шалы вақта емнеді шоны атқаршы. Emniyeti şunu atkarız. Ana men çıkı özü anan oşal candacı bürer kalı atkarçı da. Meni çıkarıp durup şunday yönüne prikaz verdi. Şunday. Gece ötüngde joğatamız dedi. Joğatam dedi. Sen milletin emniyet edestat ki kança şöyle aslas diye kalganın barında ayrılıp gelesin. Ana men tan kaldım. Ana aytdım, жоқ. Бұл жамандыр жақсыр менің мұғалімім. Мындай ақмақшылыққа мен никогда бара албайм. Кешірестік бер. Анайын да қыстады мен тақыр болды. Жоқ. Никогда. Еманда кенедей күнөө жоқ. Анан бұл кіші баяқы резко айта албайды. Нервный шетіп, ошол аллергия болып, ауырып жатып қалшы болды. Анан кейін мен чоң ойғанда кішіне хирургы бар жақсы болып, доктор болғандайын, ана мен тіберді, бұл Максим Ефимовичті защитить ете баштадым. Мен ашық айдым, не бойды, теперь за вас я буду стоять. Баяқы, мұны тез еле жоғатып профессор бола қалам деген ал тілі кесілді, өзі араң о жерде қалды. Ештеке қыла алған жоқ. Еме бұл кішіні мен ұшыл өлгіше жақшылы атқардым ғой емгеген. Ана мен 70 жыл доктор болдым. 74 жылға шейін доктор болып жүрдім. Зап кафедра айтқан мен болбай қойдым. Жоқ. Пока Максим Ефимович тың бұл іштеп тұрсын болбайым деп. Анан кейін бір жолы ЦК-дан Ишебаева ректоры шоны указание берді. Мамакаев емчин дочек бар низапқа. Анан шығарады, шығырып ұшындай дейді. Жо мен бол албайм, Максим Ефимович шығырды. Максим Ефимович өзің ұрын 2 жыл айтты. Мамед, пока, может, поменяем местами? Нет. Максим Ефимович, нет. Пока жив-здоров, никогда этого не будет сидеть. Деп қойшым. Анан жетім ұшанып келгенде Максим Ефимович өзі айтты. Мамед, хватит, давай поменяем место. Мен саған консультант бол, помощник бол, перейін. Эме көп затауға дайыз. У меня никакой обиды. Өзі айтты, мен зап кафедра болып қалдым. Маған ал кіші консультант, помощник болып қалды. Өлгіші бұл ішіні мен жақшылы қарадым. Жақшы. Жаңқы нападай еткендерін барын ұшындай тік тұрып бердім. Анан кейін 90-дан ашып қайтыс болып кетті. Өте жақсы кішілі.
Mına men hiç kaçan bu kişini unutmayayım. Men janky görüp aytmadım. Büt kafirlerin başlarının büt spesialitetin barlığı büt evreyler var. Mına uşular bizde nauşный kadrды tüp ketken evreyler. Barlığımız yetekçilerimiz uşu evreyler var. Oşon üçün argım arganda evrey mınday metamcılık. Ну что же? Men janky metam jülük akıldı tapan degenlerdi men bul akıldı kişiler atqa konat. Akıllı yok kişiler adam bara albayt. Oşon üçün Respublikada uşunçalık emgegi zor. Артına iz kaldırıp ketken uşu evreylerden uşonuylары. Bulardı men yıkagda. Hiç kaçan unutmayım. Ayrıkça bana Maksimov işte ben aytip atpayım, hazır değil aytım. Ata balada ile çok seçip jirdik. Gözlü kişiler. Uşul men kişilikeyim mi tartıp mamday kaşa ol jirdi. Bunday gözlü kişi oladı ki. Uşu kişi şu başından ile sezgen go. Uşu baladan bir demez. Keyin uşu yankı açığını ayttı. Başsaksa oldu talkalaganda oşonda bul baladan bir demez çıkat degen içimde oyma gettele oşol atkarıldı. Anam baykuş kişi ve men deputat birinci deputat balığına uşunday sүйündü. Görüngen jerge maktandı. Benim balam deputat boldu, geyitke muş yazdı baykuş. Uşunday sүйündü de. Andan da aytıp kalış. Ardayım öyle mınday tilegi men için jakşıla. Mehmet söz berdi. Sperdi tübeceti çok хороший. Tegode yaman açmaz. Sen menday işkilik girip ketesin, sen menday bolasın. Anday açmaz. Uşu arada emeli jakşılıktaydı. Anam 4. yılı akademiyadan mağan geroyluktu vermedi. Anda Akayip prezident büt sayızdın prezidentleri gelmedi. Anda Alik Maksimov'un balası akademik. Moskovski Rossiyada çoğun akademiyanın akademiki. Akayip meni oku jakşılar. Bunday fizik, matematik oku abdan jakşılar. Oşo muğa geroyluktu vergende Alik katıştı. Al meni dede Mehmet dep koyçu, gede Mehmet Mamakej dep koyçu. Oşo geroyluktu vergende Alik baykuş gelip aytip atmaya. Dede Mehmet, uşunu atavız sizdin iyigiliğinizdi. Bugün atavız görüp kalsa oy kanday konatele dep oşonda bir ayttele baykuş. Ağan jetpeyle kaçıp alıp ketti. Oşol men başынан jamançılık jakşılık köp ele görmedim mi? Oşonçularda men baldarıma aytып жүрбейм mi? Adamdın jakşılığın kılgan jakşılığın unutkan kişi kayra teskeri süyle oşonun артынан. Бұл настоящий akmaktın akmağıdır. Oşon için adamın jakşılığını unutmaz gerek. Men aytып жүрбейм, mağan ama 4 kişi razımın deyip. 4'e uşun şeyin meni esimen ketpeyt. Oşol kişiler keyin çoğalganda bayqap kaldım. Tanıbağanlar kişiler. Tanıbağan kişiler mağan uşunçalık jardam kıldı da. Значит, bular gözlü kişiler. Gözlü. Bolmasa köbele kişi жүрбейбі. Köbele kirok jiret, köbele okuş jiret. Аларга эчтек айтпай, эмне үчүн мага акыл айтып, ушундай жолго салды. Значит, уш таң калам да. Ошондон тартып анан кийин мен деле бул кийинки балдарыма ошол байкап көз салып, менде дагы ошибка жок. Болду, 1-2 ошибка болуп кетти. Бул кадр дээрлөө. Болбосо азыркы мен азыр да айтып жүрбөйм. Мен ушунга чейин мына 96-га кеттим. Aytkan sayın intervjularınızı aytıp atmayayım. Men baldarıma razımın. Men baldarım meni sıymıktanam, kuanam, süyünem, ülügo yerde maktanalım. Baldarım uşunçalık sonun. Akıllı, esti, talantlı baldarım var. Hazır mence soğan barınca sayın. Meni alakana salıp uşunay bağı oturur. Anda başka ne gerek? Ot men bunu Maksimovich'e görsettim. Qaraganda şunçalık hareket kıldım. Arbağa oldu olsun dedim de bakıştım.
Bolbosa Bovreki evrelerin de bir kişine bir hatirisat icağını bayqap kaldım. Bular işten ketkendeyin kolundan gelbey alanı salama gelbey kalat. Uşacağını bayqap kaldım. Anan Maksim işte bir yolu üyüne çastı var şimdi varsam cupçuka kağızday bolğan bir katırma nan katırma dep koyarız biz. Tuzu yok. Oşonu jeyip çay içip attıralım men de tiştep görsem dağımız yok, tuz yok şöyle bir ukmuş. Ben arağına kişine yuttum. Anan sorarım. Ama kakoi istiyorum o nemlesin desem hem oşanda ayıp verdi. İlgeri Araplar evreleri kırıp çölge kalgamız çölde tentip жүргенде bizdi ıspasaydı etken uşolundan deydi. Oşon için biz için Svetoy ardayım şunu yıl sayın isteyimiz deydi. Anam al işte orası bilmiyorum. Atiper evreler Arap'tı talqalavatkan, öç alavatkan turbaysın. Toçna deydi. Buna. Oşon için men evreler için jeke men Maksim Efimович emas, jalpı evrelerdi men жақсы көрөм. Men жаман evreydi көргөн жокмун. Bular öte ынтымактуу, акылдуу. Mana bareke. Koşup keteyim. Evrey Mat. Efim Yakovич degen bul menин okuşum ele. Ötkön yıl aytpam, Amankul Akmatov ekөө жақсы дос эле. Азыр 82'ye çıkmak, hazır Kanada'da жүрбөйбү. Bunun adam kersiligi. Abdan bir tuganda жақсы yaşap жүрдүk. Baya 2-3 yıl murun aytpadım mı sizlerge? Interne'de ayttım go. Meni jankı London'dan Kniga Rekord Guinness'den registrasiya ötkönde oşal efim постоянно evreleri аккуратный да. Постоянно birdeme ol звонить etip turat. Hazır Kanada'da turat. Звонить etip iyleyt. Ana ben, ay что случилось? Ama ayal öldü, bir bela olgun eken desem. Ana ay tez desem. Mehmet televizor вас показывает deydi. Baş meni şol mirmen televizyon. Oşonu görüp alıp köpten beri görüşelek. Oşonu görüp alıp öyleyaptır. Oşal İsrail'e getkende hepim adam kerçiliği. Meni çıkarıp İsrail'e. 10 günü konuptu. İsrail'de te Krasny More'ga şeyini alıp barıp eş alıp bir şire giyim alıp verip bir yaka jönetmedi. Bana adam kerçiliği. Anan geçe Cuma sayın звонить etip turat Tamara Guroviç degen fizyolog kafeterinde doçent şunday krasivi kız ele. Hazır hem 70'ten aşıp etti o. Hazır bitti. Ушел, hazır kempir var. Постоянно звонить edip. Постоянно. Ema kuyusu pravi, balası pravi. Bir yerde işte şunday krasivi mamilevez жақсы ele. Abdan jak. Unutpayt. Ушул кемпир болуп калып Мамбет я сейчас вспоминаю, мен сагындым тигүүдө өлүшүн айтат. Мына мен булар менен абдан жакшы эле айта алайчы.